Om Swastiastu, alit-alit keceduk malih sarang ibu, Bu Dian, ring pelajahan bahasa Bali. Ring ranen mangkin, iraga pacang melajahin indik. Krunelingga utawi ring bahasa Indonesia kewastanin kata dasar. Sedurung lantilang pepelajahan, ibu jagi metaken. Wenten sane uning, napi sane mewaste krunelingga. Mangda wenten akidek kegambaran, ibu nunas uratiang gambar ringsor, raris uningayang napi wastane. Saneka pertama, gambar napi niki. Niki muwaste margi utawi jalan. Ring bahasa Indonesia patah wastannya nih jalan. Saneka ping kalih gambar napi niki. Niki gambar umah utawi ring bahasa Indonesia kewastanin rumah. Saneka ping 3 gambar napi niki. Maka sami sisya sinah uning napi wastan gambar niki. Gambar niki waste buku. Gambar kaping 4 nadang ngudiang nike. Maka sami alit-alite sinah senang ngemargiang gambar puniki. Gambar puniki kuasanin gambar anak nedang sirep utawi ring bahasa Indonesia tidur. Ring gambar kaping 4 nedang mirengang napi jatmane punike. Atau sedang mendengarkan apa orang tersebut. Sane kapirang oleh jatme inggih punike munyi utawi suara. Sane pini untat gambar napi nika. Gambar niki mewaste toye utawi ring bahasa kepare yeh. Bahasa Indonesia nyani air. Manut imbe-imbe sane sampun keicen berdasarkan contoh-contoh yang diberikan. Napi sane kuastanin krunelingga. Apa yang dimaksud dengan krunelingga? Maka sami imbe krune sane sampun keicen nika kuasanin krunelingga. Yeneng ring bahasa Indonesia krunelingga patah sekadi kata dasar. Tegas krunelingga inggih punika krune sane durung boleh wewehan. Sane ngranjing ring wewehan inggih punika pengater, pengiring, seselan, miwah anuswara. Sekadi wastane krunelingga. Kuna sane pacang kepelajarin mangkin, wantah kuna sane dados dasar melajahin krune sane lianan. Sane mangkin, krunelingga pesida kesorohang sangkaning akeh wandenya nih. Utawi krunelingga dapat dikelompokkan berdasarkan jumlah suku katanya. Wenten sane awande utawi kata dasar sane kuangun antuk asiki suku kata. Krunelingga kalih wande utawi kata dasar sane kuangun oleh kalih suku kata. Krunelingga tigang wande inggih punika krunelingga sane kuangun 3 suku kata. Krunelingga petang wande inggih punika krunelingga sane kuangun oleh 4 suku kata. Krunelingga limang wande inggih punika krunelingga sane kuangun oleh 5 suku kata. Ibu ngicen limang soroh manten. Nanging yening wenten sane uning sane 6 wande, 7 wande miwah sane lianan, dados tulis ring kolom komentar. Sane mangkin daga pacang melajahin sekadi napi krunelingga awande. Uratiang gambar-gambar sane pacang medal selanturnya nih. Gambar puniki wantah gambar bok. Bok ngeranjing ring krunelingga awande. Bok termasuk kata dasar satu suku kata. Gambar puniki gambar yeh.
nalar ngeranjing ring kunelingge awande. Imbe santurnyane sekadi bo, daun, loh, pis, wantah kunelingge sane ngeranjing kunelingge awande utawi kata dasar dengan satu suku kata saja. Sane makin imbe kunelingge kalih wande atau kata dasar dengan dua suku kata. Gambar puniki mewaste baju. Gambar puniki mewaste piring. Gambar puniki kursi. Puniki wantah gambar padi. Sane niki mewaste sampi. Sane niki gambar api. Sane niki gambar bunga. Miwah sane pinih huntat gambar bulan. Baju, piring, kursi, padi, sampi, api, bunga, miwah bulan, maka sami wantah imbe krunelingge kalih wande. Krunelingge kalih wande yeneng keselehin sinah krunelingge niki sane pinih akeh wenten imbe krunelyane. Sane kaping 3 krunelingge tigang wande. Sekadi wastane krune puniki kewangun antuk 3 suku kata. Sane makin icen ibu imbe sane ngeranjing krunelingge tigang wande. Wastan gambar niki sumage utawi jeruk. Kurne sumage kewangun antuk tigang wande. Su, ma, sareng ge. Imbe sane kaping kalih sepeda. Sepeda nalar kewangun oleh tigang wande. Selanturnyane ketimun. Sepatu. Imbe sane pinih huntat bendera. Sane kaping 4 kunelingge petang wande. Ringsor pacang icen ibu imbe-imbe sane ngeranjing kunelingge petang wande. Sane pertama kali asem. Kali wasem kewangun atuk petang wande. Kali a sareng sem. Kali asem wantah wastan woh-wohan. Imbe sane kaping kalih lili gundi. Lili gundi kewangun oleh petang wande. Li, gun, sareng di. Lili gundi ring bahasa Indonesia kuasane le gundi. Niki wantah wastan taru sane perside ke anggen ngicalang legu. Imbe sane kaping 3 kalimayah. Kalimayah niki patah sekadi kaki 1000 ring bahasa Indonesia. Sane kaping 5 inggih punika kunelingge limang wande. Sekadi wastane limang wande utawi 5 suku kata. Imbe krunanyane sekadi puniki. Gambar puniki wantah gambar katiwawalan. Katiwawalan kewangun antuk limang wande. Inggih punika katiwawalan. Katiwawalan ring bahasa Indonesia patah sekadi nangka muda utawi nangke sane kantun pucil. Gambar puniki wantah gambar cokor sane keni kati mumulan. Kati mumulan wantah cokor sane besah sangkane ketebak atau ketusuk oleh kuku sane nandang tumbuh. Wantah amenike manten bebaosan ibu indek kunelingge. Yening wenten sane jagi ngowehin utawi menambahkan imbe kunelingge, menambahkan contoh kunelingge indayang, tulis ring kolom komentar. Wantah asa punike daging pelajaran ibu ring rana mangkin. Dumugi napi sane kewedar perside keresepang sahe mawiguna. Sane mangkin puputang ibu antuk parame santi. Om Santi 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 Om.